Nzan lapi ka kuri abor man nation fans maza nangbanyire ende kayem papa solo pam zongo dawai benye ne United Filashele zange se about Salman fans ma kan woke ir expert man nyama bad nsuhu yisi Salman twamane pam nsuhu yisi le zon temde sanda nan fan ka Salman fan wo Aborman nation fans man nang banyine ne pilin yeto ama sin de zumo daba wobon ku chenma mfan kamza be borna be nyarma social media kar malan so biimi nsu la nirma odim solo o orpoma talpam o mirchi ku nyi nyonma o tam nation fan ma kar chang katna yelmanle Aborman nation fans za ben divi to competition wo pour zanchang abonnement Salman kanyen so kam Aborman nation fanza na we zantinyevil pa next month 21st Bikona Gardens tenya la banya nang ma movie premiere bakang bara Aborman nation fanza nang banyine na wo zo anye to competition chetin chango Salman pila title ma tama netin ma Salman pila tama kan bara Aborman nation fanza Mbormene inya Salman Storma di tam mazo inyang aborma mazo Salman nang lenyang ma na on ga frank bare alkay ne che da balance acte Salman nennu o cinema mama kara tam mama zo inyang aborma mbtanel na sa acte da balance nzan lete ka gbara alkawle na won gafara buyo point tenyela banyan jihovi ngo kaso kamza anya kama o kama lai o girgir maza te bona te zuma pepi kona nti jihovi so te bona so kamza na bayina in numbers te na ba chen yendi te bi na ba chen sunwa te na ba chen lukla kam te na bala Aborman nation fans maza ye tambal ngo katniye nta premier first kana take next steps tin chen luksha pulo so kambwana yel fans maza dimya solo de gargio ngono pile tete tena mine jihovi zanchang mama pulo so expect me Aborman next month 21st kalang baria al kauli tenji sashelo na un gafara and bishop comes out and yan wino me arabian bishop comes out and yan wino me de zon ku bar la so kam al kauli dimya sulu Aborman nation fans maza na on gafara iya ya video tembe ndi heavy te kam na Bikona Gardens next month 21st na on gafara mpaya mpuru so kam